Okey, untuk video kali ini, saya nak tunjukkan cara untuk menukar, design theme, website kita ya. So, daripada dashboard kita tekan homepage kita and then we go to, editor mode editor mode. So, kalau tengok kat atas ni, kat tengah-tengah ni ada button design kan. So, kita tekan button design ni. Okey, so kat sini kita boleh tukar color, kita boleh tukar mode dia, nak dark mode ke, you know, or you know, color yang lain sikit ke ataupun kita. And sekarang ni kalau kita tengok, palette kita punya color yang kita gunakan adalah color, purple untuk button dan juga heading apa semua. So, kalau kita nak tukar tu semua, kita boleh tukar di sini. Kat sini juga kita boleh tukar fonts kan. Icons yang kita nak guna semua ada di sini. So, saya nak tunjukkan dua ni lah, at least colors ni. For example, so saya nak gunakan warna merah for example, and then saya pilih yang palette yang macam ni, mode yang macam ni. Okay. So, kalau tengok nanti semua the whole page tu akan konsisten lah dengan apa yang theme kali yang kita nakkan tu. Okay, so sekarang untuk save ni, bukan saja kita kena save dekat page ni, kita kena ingat untuk save kepada page-page lain juga. So, untuk save ke page-page lain juga, sebab kalau kita save and publish sekarang, dia akan hanya save dan publish page homepage saja. So, kalau kita pergi ke page-page lain, masih boleh tukar. So, saya tunjuk So, katalah saya save and publish sekarang ni. Okay, so kalau kita check, kita open. Okay, sekarang kalau kita tengok, dia punya design theme ni, dia sebenarnya bila kita buat tu, kita tukar tu, dia akan tukar hanya dekat homepage sahaja. Dekat page-page lain masih lagi yang lama kan. Theme yang lama, tengok ni still warna purple lagi. So, macam mana kita nak buat bagi sama yang dengan homepage kita. So, again we go back to our editor lah. Kita go back to our editor. Kita nak tukar the whole thing. So, pergi dekat left panel ni, set as website theme. So, this is the way untuk kita tukar so that semua pages dalam website kita menggunakan theme yang sama, tema yang sama, color yang sama, design yang sama. So, kita tekan ni, set as website theme. Kita pilih option B lah sebab kita ada current pages juga kan. So, kita pilih option B and kita apply theme lah. Okay. So, let's see whether dia dah tukar ke belum. Okay. So, dia akan ambil a few second lah untuk dia ada effect. Sebab tadi bila kita masuk, dia still purple lagi kan. So, by now semua dah should be following the homepage. Semua akan guna theme yang sama, ikut homepage tu. So, tak adalah homepage saja yang theme macam ni. Okay.